Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hormatly жалпы биздин Байкел YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 18 февраль 2023 жыл ушул Нукаттагы сиздерге жемдердин баасын тартып буйруса чыгарып беребиз бир четинен иншалла. Андыктан лайк, комментарий жазып коюңуздар, достор менен бөлүшүп дегендей. Кебек канча болтат, меке канча болтат, полный маалымат беребиз. Лайк, комментарий жазып коюңуздар. Qancha kraliklari 20 25 mi? Bilasiz qancha meshoktorni? Ona kebek bişekti kübü. Kançadan? 22 yarım. Bişkek 25 kilogramdıq eken 22 yarımdan deydi optumga. Bu kapka 22 yarım optumga? Somnaga 22 yarım, Müşöke 23. Müşöke 23. Ha. Direkt algan bolsa 23 сомдон 500 келе 1 тонна алган болсо 22 сом элтинен берет экен. Бул жакта сурайлычы достор, лайк, ой пикир жазып коюңдар. Ал эми сиздерде кандай болтат, сиздер жактарда? Кыскача маалымат жазып коюңдар. Ассаламу алейкум. Кебе канча экен? Макачы? Мәке қанша болтат? Мәкелер? 27. 27. Күнжарачы? Күнжара 35. Арпачы? Арпа да 27. 27 сом, а? Бұл бишкектің кені? Кебек, бишкек. 23 сом. Көбірі қалса 22 жарымдан. Qancha? 23. Qayoqqa? Bishkek. Maka qancha maka? O'g'li, ma, 20. Bишкек дейді. Мына тартылған қанша мына мәкан тартылғаны? Bileysin. Тартылғаны. O garok. Ha, горох bu. Bu sal çekişipti. Assalamu alaikum ağa qanday? Sizde böyle? Bu da qancha so'm ekan? 30 so'm. Arpachi? Arpa 27. Bu uruqtuqa bular hozir? Uruqa bu ayta? Uruk çıgırlık. Uruqa chiqilek. Na tuğanlar shunday bo'lib jatat. Bunal maka baş qancha bo'ladi bosh bilan makalarning? 20 so'm. 20 so'mdan deydi bu bardagi bilan. Like, комментарий жазып qo'yinglar.